Ko te kohi pūtea te kaupapa o te whakakitenga hou a te kaihuahua pueru Maori nei, a Kharl Wirepa, hei tuku i ngā whānau i raruai ngā ahi matakaka ki Maui i Hawaii. I ngā rā whakanākua hori, i whakatū kaupapa hoko pueru i tāna whakaaturanga whakakite i ana mahi kākahu hou. I reira hoki a Jess Tyson. He hui whakakite pueru e whai take ana. Tonight we are hosting a fashion show here in Karaka in Auckland at the beautiful Te Hihi estate, and it's a special event that we've curated in partnership with the AU New Group to help support the fire victims of Lahaina, Hawaii. E waru mano tāra kua kohia hei koha atu ki te aha Punana Leo, he kura ko hunga rumaki reo I Lahaina. He kura I whakahaere hia e tētahi rōpū moni huakore I atu wāhia I te ahi nui. What's happened to our whānau up there in Lahaina is absolutely terrible. Thousands of people have been misplaced and are now homeless, have lost everything in their lives, and us as Māori, as tangata whenua of New Zealand, need to do our best to support our cousins there. We've had so much support for our auction. We've had beautiful pounamu and taonga that have been given to us, beautiful weekend away turuturu with $4,000, and even the Prime Minister, Christopher Luxon, who might be a little bit controversial at the moment, but he has kindly donated a signed bottle of champagne. Ko e nei mahinga kākahu hou nā Wirepa, he tohu hoki o tōna ngākau nui ki te moana nui a Kiwa. Very glamorous, very relaxed, and it's got a resort feel. Usually I do collections that are more evening and very, what you would say, winter fashion, but today we're doing something that's more fun, more colourful and more playful than usual. And it's in connection to the designs and aesthetics of our whānau in Hawaii. Ko te whāinga nui a Wirepa atu I konei, ko te whakarite mahinga kākahu hou, hei whakātu atu ki roto o pari a tērā tau. Jess Tyson, Te Ao Mārama.